If there's an examination you are about to sit, or you have a child in a candidate class, can stand up on their behalf and we pray for you. Sono gukora reception zabera excella sezerano imbere y'Imana iyo n'ufuskeya kubana namwe n'umugisha sashimwe twaronezeza rwawe nasitwa pasiteri yese nyana muri afakandi tuziza bitego tuvuga ibisisi z'ukwezi n'ibyo bibiri dot reception zabera Kigali Live Garden Sezerano Sezerano Imana n'ufuskeya Sengere ndetse n'ufasha murakoze amazina yanjye mwandari neza mbarizwa muri Alpha Family. Chance wanjye yitwa Dusore Pascal. Ubukwe bwacu buzaba kuri 26 z'uku kwezi. Urusengero ni hano. Reception izabera kuri Parkland Garden Kanombe. Turabatumiye. Amen. Tukizaza there is permission family. Fiasania shukuru. Ishimwe turamuka gashoza kuzibeza. Kuza kwanyu ni bikomeye cyane. Murakoze. Ya reka dukomere Imana amashyi zawo. Bari kwasengera materaniro ya mbere. Prayed with them in the morning service. We bring them here so that if you have a reason as why they shouldn't get married, let us know. Otherwise, if not, support them and also attend their weddings. Other few announcements.